Step po step kako sam ja napravila ovaj domaći hleb. Počinjemo sa 450 g brašne, 300 g vode, jednu kašikicu kvasac. Staviš brašna i kvasac sa vodom i promešaš ovako i so. Oko 2-3 minuta promešaš i pokrigaš sa cling wrap, plastična folija, 15 minuta. Izvadiš vidiš kako je mokra testo i ovako ga radiš oko 25 minuta ili dok testo se ne tvrđa. Pokriješ opet sa plastikom i ostaviš 45 minuta ili dok se ne duplira. Eto kako izgleda ovako. Staviš malo brašna da bi skinuo ovu plastiku. Skineš malo brašne i pečeš na 200 stepeni oko 45 minuta, 15 minuta pokrijeno i 30 minuta nepokrijeno. I to je to.